Poštovani gledatelji, dobar dan. Ljetna stanka je gotova, nastavljamo s pozitivnim pričama hrvatskog poduzetništva u novoj epizodi poduzetničkog mindseta. Kroz 3 sezone naše emisije prošli smo kroz brojne različite industrije i čuli brojna iskustva hrvatskih poduzetnika. Ipak, industrija o kojoj smo relativno malo čuli je gastronomija. Hrvatska kuhinja nadaleko je poznata i hvaljena kako zbog bogatstva namirnica, tako i zbog naših kuhara. Jedan od njih je naš današnji gost. Mate Janković jedan je od najpoznatijih hrvatskih kuhara. Široj javnosti postaje poznat sudjelujući u šovovima poput Masterchef Hrvatska, 3-2-1 kuhaj, ali i bez njih Mate ima zavidnu karijeru. On je i naš današnji gost. U našim rubrikama Leadership Playbook i Mindset uspjeha čekaju vas Fran Mikuličić i Matej Sakoman. Ostanite s nama. Mate Janković poznat je kao jedan od vrhunskih kuhara i promotor odlične gastronomije, koji je veliko umijeće prvo pokazao u natjecateljsko-kulinarskom šovu Masterchef Hrvatska. Nakon toga postao je član žirija u kulinarskom šovu 3-2-1 kuhaj, a ulogu mentora ostvario je u HRT-ovom kulinarskom šovu Kuhani pečeni. Ovo je samo djelić njegove impresivne karijere o kojoj ćemo razgovarati u nastavku emisije. Iako je hrvatskoj javnosti postao poznat nakon sudjelovanja u kulinarskim i reality showovima gdje je stekao status najstrožeg člana žirija, Mate Janković je godinama prije svjetla pozornice iskusio što znači mukotrpan rad i gradnja puta vrhunskog kuhara. Ljubav prema kuhanju usadila mu je njegova obitelj. Završio je srednju školu za kuhara, a u 20-ima je 5 godina proveo radeći za hotele Fairmont na Bermudima. O tom svom iskustvu nedavno je počeo pisati i na Facebooku, a njegovi postovi privukli su velik broj čitatelja i komentatora. Nakon mentorstva i žiriranja u brojnim projektima, na Valentinovo ove godine otvorio je i vlastiti restoran, Sol Tapas na hrvatski. Zbog popularnosti su se vrlo brzo preselili u veći prostor, a Mate s punim pravom uz titulu kuhara može dodati i onu ugostitelja, ali i poduzetnika. Tehnologija po mjeri vašeg posla. A1 Business Solutions. I s nama u studiju je Mate Janković. Evo Mate, kad sam razmišljao, kad smo razgovarali kako te predstavi, da li reći Mate Janković kuhar ili Mate Janković poduzetnik ili Mate Janković zvijezda društvenih medija. Da. Mate Janković možda pisac u budućnosti. Evo, krenuo si nedavno sa jednom serijom napisa, ajmo to tako reći, na društvenim mrežama o svojim počecima. Šta želiš time poručiti? Je li to nekakav ispušni ventil? Dosta dobro pišeš, ljudi su se dosta zakvačili na to. Pa, vidiš kada pitaš jednog čovjeka šta je, pa, znaš, jedan čovjek može biti više toga. Što više imaš interesa, to se više možeš izraziti. Još krećem sa učenjem instrumenta, pa ću možda piti glazbu. Šta ćeš svirati? Gitaru. Mogli bi zajedno, meni to su gitara nekak da krenem. Da, to je nekakav žal za stvarima koje nisam odradio kao klinac. Pa sada svoje vrijeme pokušavam napuniti svim mogućim slotovima nekakvih interesa, da me možda malo i rasterete od posla, jer posao je sam po sebi zahtjevan i uzima jako puno čovjeka. Tako da, što sam? Pa sve to. Iako primarno bih volio uvijek biti zvan kuharem. Ali u zadnje vrijeme ja zbilja najmanje kuham. Bavljenje restoranom, kao što sam znaš, uključuje jako puno skill seta. Prvenstveno tu socijalna inteligencija mora doći do izražaja koja kod mene neka dođe, a neka bome i ne dođe do izražaja. Isto tako, kod mene do izražaja trebaju doći organizacijske sposobnosti, upravljanje ljudima, servis, kuhinja, nabava, financije i tako dalje. Vođenje jednog restorana je dosta kompleksan posao koji uključuje jako puno toga. Naravno, ne radim to sve sam. Imam
jako dobar tim sa kojim surađujem, koji postaje sve bolji i bolji, a barem onaj core tima jer je jako teško zadržati ljude. Što se tiče društvenih mreža, volio bih da imam svog administratora. A ne bi to onda bilo to? Ne bi to bilo to, ali neki put je to užasno naporan posao koji sebi apsolutno ne olakšavam s vremena na vrijeme, to priznajem. Ali mislim da ga treba koristiti više kao nekakav oglasni prostor nego kao mjesto gdje se zapravo izražavaju nekakva mišljenja ili svoji stavovi. Prvenstveno ja sam ugostitelj i kao takav ne bi trebao imati ni mišljenja ni stavove. Stani malo kod toga, ne bi trebao imati ni mišljenja ni stav. Šta su? To je loše za posao? Ili... Pa ja mislim da za ugostiteljstvo je. Naš posao nije otkrivanje afera, naš posao nije ruganje, naš posao je uslužna djelatnost. To je točno ono što je opis posla. Kod nas dolaze i plavi, i crveni, i žuti, i zeleni, i kakvi god hoćeš stranački, i nestranački ljudi, lopovi, ubojice, manekenke, nogometaši, svi dolaze u restoran i svi zaslužuju s naše strane jedan normalan servis. Postoje institucije koje se bave ili koje bi se barem načelno trebale baviti takvim ljudima, bili sa ove ili sa one strane zakona. To naš posao nije. Naš posao je pružiti profesionalnu uslugu svakome ko uđe kroz naša vrata. Ali nekad si ne možeš očito pomoći, tu te nekad i razumijem, komentirati neka društvena zbivanja. S jedne strane na često i dosta zanimljiv možda ili sarkastičan način. Ok, sarkazam. Je li to ispušni ventil ipak ili? Pa ja bih rekao da je. Iako, kažem, neki to vole usporediti sa nekakvom frustracijom. To nije frustracija. Ja mislim da svatko tko ima iole perceptivan način razmišljanja ima zadatak u ovoj državi ukazati na nekakve stvari koje bi trebale biti jasne svima. A nažalost to nije slučaj kod velike većine naših građana. I kao osoba koja ima nekakav jak odjek na društvenim mrežama, mislim mi to pričamo sada skoro o 100.000 ljudi. Ja sam to koristio za tu nekakvu platformu gdje bi mogao izraziti svoje mišljenje. Što vrijeme više prolazi, to sam manje voljan to raditi. Prvenstveno zato što A, krivo si shvaćen, B, proglašavam si kojekakvim antidržavnim elementom od strane nekakvih ljudi, a s druge strane ja bih to trebao gledati kao nekakav novac. Ta stranica mora biti moj novac. I štetiš si poslu? Štetim si poslu, štetim si samom sebi. Mislim da mi to apsolutno nije potrebno u životu i mislim da bi to trebalo zadržati kao nekakav A, oglasni prostor, kao što sam rekao, i B, kao mjesto gdje će se promovirati nekakve drugačije vrijednosti. Pa što se tiče promoviranja vrijednosti, baš ova serija tekstova o tvojim počecima je meni barem činila se prilično zanimljiva. U neku ruku to možda opisuje ono kako si ti postao ti, koliko ti smatraš da je nekakva ta tvoja rana faza, tvoj, tako bi rekli, nekakva dječačka hrabrost uletiti u neki posao kojem nisi znao ništa, imati hrabrosti, snage, želje i volje, naučiti to na brzinu, sve šamare i udarce koje si putem dobio, doprinja tome da ti budeš danas ti. Disciplina, nekakav red, urednost. Pa ovako, mislim da u Hrvatskoj fali mentorstvo prije svega. Fali sustavi koji imaju jasno izražena pravila i manuale, ako baš hoćeš. Mi se svi volimo rugati Amerikancima zbog njihovih manuala, ali oni su vrlo efikasni. Nitko ne može osporiti da je to gospodarski najjača sila na svijetu. Niko ne može osporiti da su najjači, pogotovo u hospitality segmentu. Mi gledamo van Džumeraje, praktički svaka hotelska kuća je isključivo američka. Izuzev evo Fairmonta za koje sam ja radio, koja je američko-kanadski, ali američko-kanadski. Ako ćemo pričati o... Sad sam naučio nešto novo, ja sam bio siguran da je Fairmont američki. Ne, Fairmont je Canadian Pacific i Princess Hotels koji su mergali i napravili Fairmont hotele. Ali recimo van toga svega, ako ćemo pričati o Waldorf Astoria, ako ćemo pričati o Four Seasonsu, ako ćemo pričati o Ritz-Carltonu, ako ćemo pričati o Hiltonu, ako ćemo pričati o svim tim hotelskim kućama, to su sve američke hotelske kuće. Cruising industrija isto tako je primarno američka, iako je naravno prijavljena u nekakav offshore paradise, ali to je američki know-how.
Mi smo imali tamo, ja sam, kao što sam već pisao tim svojim, ne bih nazvao memoari, ja sam to su nekakve crtice u kojima bi možda moja želja bila velika da objasnim ljudima koliko je truda i rada potrebno da se radi neki posao na jako visokom nivou. Ja sam ga radio na visokom nivou sa nikakvim znanjem, ali sam imao ogromnu volju učiti i bio mi je primarno cilj da me ne vrate doma. Nije mi bilo kako da ovo oplodim mjesto, nego kako da ga ne sjebem i kako da ostanem tu. I to je bio moj drive. Bio sam puno, naravno, mlađi. Ja sam imao tamo 24-5 godina kada sam krenuo i ostao sam 6 godina tamo. Koliko mi je bila radna dozvola? Nakon 6 godina radne dozvole ti gubiš. Pronalaziš li danas, recimo, kad zapošljavaš mlađe ljude koji su spremni proći to što si ti prošao, koji su spremni učiti? Dolaze klinci danas i kažu: gospodin Janković ili Mate, ja bih htio naučiti, nemam pojma, konobario sam negdje, ali spreman sam raditi. Pa, klinci dolaze, ali ih ne ostaje puno. I pitanje je koliko bi ih ostalo da imaju taj tretman koji sam ja imao. S time da moraš znati da bi to danas mobbing bio, maltene, ostaješ navečer dugo, poslaguješ, okrećeš na opačke sve, stolovi tamo, stolovi vamo. Neki to danas smatraju mobbingom, ali to je posao. To je posao. Posao konobara je ostati nakon što svi gosti odu da pripremi sve za sutra i to vrlo često traje do 2-3 ujutro. To je posao konobara. To je kao da kažeš: joj, ostao sam kirurg u smjeni i uletila mi je, na dežurstvu i uletila mi je operacija, onda se buniš jer ti je netko ubio nedjelju, jer se ozlijedio ili jer mu se nešto desilo. To je opis posla. Opis posla konobara je raditi do kasnih ura i to je jednostavno činjenica. To je kao opis napadača zabiti gol, ne? Mislim da bi velika većina ljudi danas to smatrala mobbingom zato što je jednostavno... Moraš zapravo da krenemo odavdje. Ti moraš stvari staviti isto tako u kontekst. Ti kada dođeš, recimo ja sam bio na Bermudama, ti kada dođeš u jednu takvu državu, kada vidiš da je hijerarhijski apsolutno sve jako dobro posloženo, da su plaće puno bolje nego u Hrvatskoj. To znači da imaš jednu zdraviju ekonomsku sredinu prije svega. Da se razumijemo, te plaće naše su kikiriki kad vidimo koliko ostali ljudi zarađuju, zato što je tamo je bio offshore paradise i tamo su bila osiguranja, reosiguranja, banke i jako veliki takav biznis segment. Mi smo za njih talog na cipelama, bukvalno, u odnosu na ono što smo mi zarađivali, a lijepo smo živjeli od toga, kamoli koliko zarađuju neki investicijski bankari ili tako nekakva ekipa koju smo svakodnevno gledali na cesti. Znači, taj kontekst je potpuno drugačiji. Jako je lako nekoga motivirati na takav način kada on tjedno ima potencijal zaraditi $2700 tjedno. To je, daš sebi zadatka da radiš 110 sati. Uloviš doručak, uloviš coffee break, uloviš slobodnim danima doručak, coffee break i banket. Praktički radiš 110 sati tjedno, što je nenormalno i mislim da nitko ne bi trebao raditi toliko, ali čuješ, tako možeš raditi jedno mjesec dana. U tih mjesec dana ti si upravo $10,000 natukao. Moramo napraviti kraću pauzu, vraćamo se uskoro. Može. Vidjeli smo prvi dio razgovora s Matom Jankovićem. Idemo na kratku pauzu uz Frana Mikuličića i njegov Leadership Playbook. Tehnologija po mjeri vašeg posla. A1 Business Solutions. Lijep pozdrav i dobrodošli nazad u Leadership Playbook. Ljeto je gotovo pri kraju, dolazi jesen i u biti počinje kao nova poslovna godina. I zato smo kao temu, kao jednu trilogiju kroz više emisija, a i kroz članke s rubrikom Poduzetnički mindset u časopisu Poduzetnik, odabrali nešto što se nalazi u uzroku svakog leadershipa i svakog liderskog razvoja. A to je otvoreni mindset. Temu otvoreni mindset odabrali smo kao jedan širi okvir, kao jedan kišobran koji istodobno pokriva i
growth i fixed mindset, koncepte koji su vam vjerojatno poznati, ali i open-mindedness. Želimo ne da vi razmišljate o točnim definicijama, nego želimo da razmišljate što vi sami sa sobom možete učiniti. Kako iz dana u dan možete lakše primati informacije koje vam nisu poznate, stjecati nova znanja, stjecati nove vještine i razvijati sebe kao lidere. U cijelom otvorenom mindsetu u biti imamo nekoliko pravila igre. Prvi, nitko nije bez grijeha, nitko nema baciti kamen pravo prvi. Naime, svatko od nas ima svoje mrtve kuteve, ima svoje slijepe točke. Mi vrlo lako kod drugih primijetimo kad se oni odupiru promjeni, kad ne žele nešto učiniti sa sobom, kada tvrde da upravo to što je to i onako kako treba biti. Malo teže nam ide s nama samima, ali zato to i je u uzroku leadershipa. Drugi, ne natječemo se sa drugima. Natječemo se sami sa sobom, sa svojim standardima. Drugi nam mogu poslužiti kao motivacija. Drugi nam mogu pokazati kako mi nešto možemo bolje i bolje primiti. Ali ono što je važno su standardi koje postavljamo sami za sebe. To su standardi u kojima mi rastemo. I na kraju treći. A to je problem našeg znanja. Već 2000 godina pametni ljudi pišu kako upravo ono što znamo i znamo da znamo nam je problem u usvajanju novih perspektiva, ideja i pogleda na svijet. Djelomično moramo biti u stanju zaboraviti. Ali dvije stvari ovdje imamo na pameti, uvijek kao metafore. Jedno je Sokrat i njegov citat, ja sam najmudriji čovjek na svijetu i znam da ništa ne znam, a drugo je krug znanja. Površina ono što znamo, a opseg ono što ne znamo. Da li smo toga svjesni ili nismo. I kad pratimo ove tri osnovna pravila, možemo početi razvijati sebe i svoju vještinu otvaranja svog mindseta. Vraćamo se u studio, nastavljamo razgovor sa Matom Jankovićem. Mate, $2700 tjedno, ali rad, koliko si rekao, znači... 110 sati, ja sam radio... To kod nas bi bilo i zabranjeno zakonom. Da li uopće naši zakoni o radu imaju razumijevanja za posao kao što je ugostiteljstvo? Mislim, s jedne strane, evo, spomenuo si doktor, ok, neko će reći da je to sad bespredmetno uspoređivati ugostiteljstvo i zdravstvo, ali s druge strane, zdravstvu je dozvoljeno i drukčiji radni sati i ne znam, drugačiji odnos liječnika koji mogu raditi privatno i državno. S druge strane, ugostiteljstvo, pogotovo kod nas u sezoni, je posao koji se radi od jutra do mraka, pa se onda možda drugi dio godine malo manje radi ili odmara. Je li to tebi dobro regulirano i kako ti s time balansiraš u svojem poslu? Grozni su zakoni u radu. Evo, ja ću ti reći... Jer ljudi žele raditi, možda bi neko stvarno želio raditi i zaraditi ozbiljne novce u... Ali evo, ja ću ti sad ispričati jednu priču. Percepcija javnosti je da je ugostiteljstvo mjesto gdje se ljudi izrabljuju. Slušaj, ja sam veliki većinu svoje karijere proveo kao radnik za druge. Veliki dio karijere. Ja tek zadnjih 13 ili 14 godina radim za sebe. Znači sve ovo prije, kada pričamo tu o kojih 15 godina prije, znači ja sam 92. ušao u kuhinju, to je 30 godina već sada, za njih 12 radim za sebe, ostatak sam radio za druge u drugim restoranima ili velikim kompanijama poput Fairmonta. Jednostavno, to je posao u kojem se rade dugi sati. To je posao u kojem ne možeš napraviti sistem ako ćeš biti profitabilan. Možeš da svi rade 8 sati, ali da je plafon plaća toliko i toliko. Jer ti jednostavno financijski ne možeš taj pritisak izdržati. Pogotovo danas, sa rastom energenata, sa rastom svega, a ne možeš veliki dio toga prebaciti na klijentelu i na konzumente. Zašto? Zato što neće ni oni imati za takav oblik restorana novac. Zakon o radu je zapravo katastrofalan jer u mnogo čemu štiti neradnika. Da se razumijemo, on je dobro napisan pa je prije
20 godina kada sam ja bio radnik, štitio sam isključivo poslodavca kao takav. To su bili grozni odnosi. Ja nikad nisam u životu doživio da je čovjek sa kojim sam se dogovorio nešto ispoštovao apsolutno svaki. Ja sam imao situacije gdje smo mi potpisivali božićnice koje nikad nismo dobili. I to u sustavima koji imaju po 25-30 zaposlenih. To je 60.000 kuna u džepu nekog poslodavca. Bilo je situacija kada su se ti ljudi prijavljivali nadležnim inspekcijama. Inspekcije bi zvale odmah te poslodavce da im kažu da su prijavljeni. Bilo je situacija da se... Mislim, radilo se ogromna količina. Da, treba ljude, ako već imaš potrebu za prekovremenim radom, nekakvu, to nije non stop, nego to znači da imaš posla. Treba ljude platiti, ali s druge strane, kako te ljude platiti? Treba te ljude platiti i traži se način da se te ljude plati, ali s druge strane, porezno opterećenje tog prekovremenog rada je isto tako nenormalno. Mi ulazimo u situaciju da praktički ako imamo na plaći čovjeka od 20.000 kuna, da je njegov bruto 40.000 kuna, to su plaće kao u Njemačkoj. Mi zapravo njih plaćamo isto tako kao što ih se plaća u Njemačkoj. S time da država uzme 50% tih doprinosa i ne dobiju to. Ali evo jednu situaciju ću ti sada recentno ispričati. Kako je formiran taj zakon o radu? Znači oni moraju raditi 8 sati, oni moraju ovo, oni moraju ono. S druge strane, ne postoji šansa da netko tko želi zaraditi može zaraditi. Tamo smo mi zarađivali jer smo stavljeni u situaciju da zarađujemo. Ja sam morao odraditi što se korporacije tiče svojih 40 sati unutar svog departmenta koji nikad nisu bili 40 sati. Nego su uvijek bili 60 ili 70 sati, ali niko mi nije nikad platio. Ni vani prekovremeni sat. Niko. Znači, swipe in, swipe out. Nama je menadžer znao vrlo često skidati ta 3 sata, nije mogao pravdati te sate s prometom prema korporaciji. Onda smo to radili zato što smo znali da posao mora biti odrađen i prihvatili smo tu činjenicu, zarađivali smo svoje novce u drugim departmentima. Onda tu sad imamo situacije sa nekakvim, evo u Hrvatskoj recentno jedna situacija koja se desila. Poslali smo jednu osobu da napravi tu sanitarnu knjižicu i zabranili je dolazak na posao dok istekla je sanitarna knjižica i zabranili je dolazak na posao dok ne napravi sanitarnu knjižicu jer ćemo biti mi kao sustav kažnjeni. Osoba se potpuno oglušila na to, nisam ja izjavio da će biti, da ako se pojavi na poslu, da jednostavno neće biti plaćena i da će biti poslana doma, jer ja ne mogu držati takve. Nakon toga je ta osoba dala otkaz, pazi. Znači, ništa drugo, ne. To je bilo... Ali nije tvoja želja sanitarna knjižica? Da. Mislim, sanitarna knjižica je dokument koji ima radnik, kao osobna nečija, s kojom može ići i na druga isto tako mjesta. Me razumiješ? Hoćeš reći, on je nije želio izvaditi i dao je otkaz? Ne, ono kao, znaš šta će ono, ja sam rekao ne možeš raditi tako i to je to. Da bi taj isti radnik dao otkaz preko poruke i nikad ga nije došao potpisati. Pazi, ja sada sam u situaciji bio da mi 3 dana, 4 dana, 5 dana smo čekali da se radnik pojavi i uručili mu izvanredni otkaz. Zašto? Jer se nije pojavio na poslu. Znači, takve situacije i ti takvih situacija konstantno prolaziš kroz nekakve traume sa ljudima. Ne? Kako je danas situacija uopće sa vrhunskim restoranima? Često sam čitao i ljudi govore da je iznimno teško imati profitabilan restoran, što je u višem rangu, da je teže postići nekakav profit. Znamo dosta priča oko toga da vrhunski restorani s Michelinovim zvijezdicama su težak posao od kojega nekad i ne ostaje toliko novaca. Je li to istina? Kako tvoje saznanja su u branši? Pa slušaj, ja ti mogu reći svoja saznanja. Mi smo investicije su velike. Investicije su velike, postaju sve veće. Postaju sve bolesnije, postaju sve veće. Investicije su jednostavno nešto što se ne može u poslovanju izbjeći, to i sam znači ima svoj biznis. Ugostiteljstvo je low margin business. Znači to nije ozbiljno velik posao sa velikim maržama. To nije biznis. Dobro, neko će reći, ljudima je to uvijek, ne znam, skupa je hrana, pa im je skupo, pa skup je restoran, pa se čini sad će puno toga ostati, ali... Pa ne, ljudi uopće ne vide... Neko bolje vjerojatno zarađuje sa čevabdžinicom negdje na uglu ili... Apsolutno. Mislim da bolje zarađuju lokali koji rade sa mljevenim mesom koje nabavi jeftino,
koji rade sa nešto nižom kvalitetom servisa, koji nemaju na lageru veliku vinsku kartu, koji imaju dobre marže na nekakvim narodnim proizvodima. Znači, uzeti jedan mass produced lager je dosta jeftinije i prodati ga za veću cijenu nego držati nekakve kraftove i formirati cijenu koja će biti taman tolika da ne bude bezobrazna. Mislim, jer sve ostalo za našu publiku je bezobrazno. S druge strane, da, definitivno je lakše raditi sa roštiljem i sa ćevapima. Ne kažem da je lagano, samo kažem da je lakše. Jer nije ništa lagano u ugostiteljstvu. Ali nego raditi u nekakvom, kreativnijem objektu. Evo, recimo, za naših 100 punih stolica prosječno ili tako. Jer mi ne moramo imati 100 stolica, mi možemo imati 100 stolica odjedno puni, a možemo kroz večer odraditi 160 večera jer imamo turnovere na nekim stolovima. Mi moramo imati u ovom trenutku 20 i nešto zaposlenih ljudi. Cijena rada skače i znate šta, nemam ništa protiv toga da cijena rada skače. Cijena rada je jedna stavka koju uvijek možemo uvaliti u maržu. Poskupljivanje namirnica, poskupljenje energenata je nešto s čim ćemo imati problema stavljati unutar u maržu i biti profitabilni. Cijenu rada jednostavno formira tržište. Ovo je isto formira tržište, ali sada pod nekakvim potpuno drugačijim okolnostima. Mislim da u budućnosti moramo imati nekakav konsenzus oko toga da davanja za plaću, da porezi na rad ne budu toliki. Ne? Jer mi smo u ugostiteljstvu već odavno ušlo u taj okvir u kojem su davanja 100%. Ako će se raditi apsolutno sve legalno i radi se sve legalno kod velike većine lokala, ako će se raditi apsolutno sve legalno, ako će se plaćati ljude i pokušati ih zadržati u ovoj industriji u Hrvatskoj, tu će morati dolaziti do nekih ustupaka od strane vlasti. Kako rješavaš u biti taj dio priče sa radnicima? Zadnjih upravo mjeseci je veliki problem, pogotovo u ugostiteljstvu, kvalitetnih radnika. Dosta je tvrtki i ugostitelja i hotelijera uvozilo ljude izvana. Kako je kod tebe situacija? Rade naši ljudi ili si ti pribjegao tome da moraš uzimati? Imam samo jednog stranca, jednog Filipinca imam. Sve ostalo su naši ljudi. Hoćeš moći to zadržati, kako ti se čini? Ne znam, iskreno ću ti reći, ne znam, imamo ogromnu fluktuaciju ljudi as it is. Ne kažem, mi smo vrlo intenzivan sustav, zapamti. Mi smo restoran koji je izuzetno dobro i puno... Šta ljudi pregore? Pa pregore oni koji nisu spremni za takvu vrstu i oblik rada. Mi smo tapas bar, to znači vrlo intenzivan servis. Još smo k tome tapas bar koje, znaš šta, ja bih, kad bi ti objašnjavao tko smo, bio si već, mi smo upscale tapas bar. Mi nismo onaj banalni tapas bar koji pobaca tanjure i odjeća, mi moramo objasniti sve, mi moramo natočiti vino. Sami sebi smo zadali da u sljedovima nosimo te tapase. Imamo uvijek, kao neki prosječan obrok, predjelo, glavno i desert. Velika većina ljudi se odlučuje upravo za taj koncept. Zatim rastočimo vodu, primamo vino na čaše, primarno nam je cilj prodavati vina na čaše. Da, sigurno je dobit veća ako prodajemo vino na čaše, ali s druge strane nisi zaključan unutar jedne boce. Možeš probati više različitih vina. Možeš uživati u više različitih okusa i to je ono što mi nudimo i po tome smo zbilja unikatni na tržištu. Jer ti možemo kroz jedan period dininga što vina, što hrane ponuditi i do 10-12 različitih okusa u jednom obroku. To je jako intenzivan posao i za kuhinju i za konobar. I nije ga svako spreman raditi. Ostanite s nama, vraćamo se za minutu. Nakon drugog dijela razgovora vrijeme je za rubriku Mindset uspjeha koju nam ponovo donosi Matej Sakoman. Tehnologija po mjeri vašeg posla. A1 Business Solutions. Impuls Leasing. Potražite nas na www.impuls-leasing.hr.
Potpuno novi Lexus NX. HR, ljudski resursi, human resources. Moja karijera počela je u ljudskim resursima. No što u biti jesu ljudski resursi? Idemo malo promisliti o samom nazivu. Meni osobno sav naziv nije bio baš previše privlačan. Jer kad kažemo ljudski resursi, doslovno izgleda kao da su ljudi goveda, ovce, ugljen, drvo ili nešto što se jednostavno troši, jer goveda pa i kamenje i ne znam šta sve ne, nemaju ime i prezime, nemaju obitelji, nemaju osobe koje vole. Dakle, mi smo ljudske osobe i puno smo više od resursa. Ali šta bi onda ljudski resursi značili? Pa značili bi da ljudi i pojedinci imaju dragocjene resurse. Resurs može biti vaše znanje koje možete prenijeti nekom drugom, a ujedno tako se onda ono umnaža kod vas. Može biti vaši emocionalni, mentalni resursi, emocionalni, da možete nekoga utješiti, ohrabriti ili možda motivirati, uljepšati nekom dan. Mentalni resursi, da možete riješiti određene probleme. Ili čak socijalni resursi, kada treba nazovete nekog prijatelja koji se razumije u nešto i zna puno ljudi pa vam pomogne. To su ljudski resursi. I mi govorimo o razvoju tih resursa. Jer htjeli ili ne, život će proći. I nema smisla da te resurse ne koristimo. Jer s njima, ako ste jaki i snažni, možete pomoći drugoj osobi koja je slaba. I na neki način, korištenjem tih resursa, oni se obnavljaju i još više umnažaju. I druga stvar, kada svoje resurse koristimo, mi budemo sretni. Znači, što ih više dajemo, nemamo ih manje, imamo ih više. Znači, kada znate neku temu i o njoj, recimo, podučavate, vaše znanje raste, neće se potrošiti. Znači, ljudski resursi bi značili da svako od vas ima mnoge resurse, talente, potencijale koje može i umnožiti korištenjem i kojima može pomoći drugima, a ujedno i sam biti sretan. I to je jedna od uloga odjela ljudskih resursa. Da nađu ljude koji te resurse imaju, koji ih znaju koristiti, koji su s njima velikodušni i da ih onda dalje razvijaju. Nastavljamo priču sa našim poznatim kuharom Matom Jankovićem. Ti za sebe imaš i televizijsko iskustvo. Neki kažu da te taj Masterchef u biti lansirao u nekakvu vode slavnih i poznatih u Hrvatskoj. Kako je tvoje iskustvo vezano za to pojavljivanje na televiziji? Koliko je ono u biti doprinijelo tvom nekakvom razvoju i pozicioniranju? To ti ko mač sa dvije oštrice, tako. Ako razmišljamo, prvenstveno ovako. Mora li kuhari danas biti? Pa slušaj, ja mislim da svatko tko se misli baviti ozbiljnim biznisom u ugostiteljstvu mora imati nekakav exposure. Da li će to biti televizijski, ili će biti u printu, ili će biti na društvenim mrežama, ali svakako mora postojati. Zapravo, svi kažu da netko iskače iz paštete, ali mi se bavimo javnim poslom. Znaš, ne postoji kuhar kojem ne treba reklama, pogotovo kad pokreće biznis ili kada se bavi nekakvim restoranom. Znači, netko mora biti u printu, na portalu ili na kraju krajeva kao kruna svega u nekakvoj vrsti mass medija jačega, to je u ovom trenutku televizija. Neće još dugo biti, da se razumijemo, ali u ovom trenutku to je još uvijek, pogotovo u Hrvatskoj koja je demografski dosta stara, to je televizija. Tako da, iz poslovnog aspekta bavljenje medijima mi je donijelo jako puno dobrog. Prvenstveno prepoznatljivost. Ja sam već 12 godina
rekao bi se, ne konstantno u žiži zbivanja, ali konstantno prisutan. A dok se prikazuje nekakav format na televiziji ili dok je jača reklamna kampanja, kao što je to primjerice bila sa jednim našim retail lancem s kojim sam imao 3 godine ugovor, zatim smo imali 2 godine Masterchefa, 2 godine 3-2-1 kuhaj, pa smo gledali, pa smo imali No Reservations su 120 milijuna ljudi koji je gledalo sa Anthony Bourdainom, koji je možda donio globalno najveću prepoznatljivost. Ne bih rekao da me ljudi globalno prepoznali, sam imao situacije da bi me stranci prepoznali jer su neposredno prije dolaska u Hrvatsku pogledali tu epizodu. Onda u tom slučaju je to jako dobro. Negativno je kada tu imamo nekakve privatne momente. Velik pojačan interes javnosti za tebe, pojačan interes nekih medija s kojima najrađe ne bi imao posla, a su zapravo dio tog cijelog momentuma u koji živiš. Ne možeš selektivno slavu birati. Moraš uzeti i dobro i loše i nema plakanja oko toga. Da li ti je to uvijek ugodno? Pa nije. Ali je s druge strane potrebno i neophodno da bi čovjek funkcionirao i da bi dobijao publiku koja mu je neophodna za bilo koji poslovni poduhvat. Da nije bilo Masterchefa, da nije bilo 3-2-1 kuhaj i svih ovih projekata koje sam ti malo prije nabrojao, ne bi danas Sol imala tako brz uspon, jer neki ljudi se godinama ubijaju da dođu do količine gostiju koje smo mi dobili bukvalno prvi dan kad smo otvorili vrata. Znači ste startali praktički bili ste par dana rasprodani. Mi smo od prvog dana, ja sam rasprodao prvi dan za 20 minuta. Saša, ja sam stavio broj rezervacije na svoj Facebook i za 20 minuta rasprodao. Da nije bilo medija, ja ne bi imao 100.000 ljudi na Facebooku. Da nije bilo Facebooka, ja ne bi rasprodao Sol za 20 minuta i ne bi dobili sigurno takav zamašnjak za poslovanje kako imamo danas. Tako da treba biti zahvalan na tome. S druge strane, ti mediji su popularizirali isto tako kuhanje. Nemojmo uopće zaboraviti jednu vrlo bitnu činjenicu. Ja jesam protagonist toga i možda sam imao daleko najveću korist od toga, ali svi kuhari su imali korist od medija kada je u pitanju promocija kuharstva. Apsolutno svi, bez obzira tko ih zastupa, svi su imali korist od toga. Ne postoji kuhar u ovoj državi koji nije profitirao zbog činjenice da se prikazuje Masterchef ili 3-2-1 kuhaja, bez obzira bio li... Cijela struka i branša se podigla. Mi smo repozicionirali kompletno repozicionirali struku kuharstva. Znači, oprosti, biti kuhar prije 12 ili 15 godina u doba kad sam ja počeo ili biti kuhar danas... u nekakvoj kuti koji iza nešto mrljao, danas izlaze van iz kuhinje i danas restorani se biraju po kuharima puno više. Nekad je to bilo možda u Francuskoj, ali danas je to svjetski trend pa i kod nas. Kod nas, da. Danas je biti kuhar vrlo respektabilan, društveno respektabilan posao. Vi danas kada izađete van i kada kažete nekome da ste šef, vi ste drugačije tretirani nego što ste bili prije 30 godina. Prije 30 godina pa praktički su te smatrali prljavim i rubno retardiranim kada si rekao da si kuhar. Mislim, ne karikiramo uopće. Ljudi smanjenih mentalnih sposobnosti. To je zapravo bila percepcija onoga čime se mi bavimo. S druge strane, zvijezde su bile gazde restorana. Oni jesu u današnjem segmentu još uvijek donekle zvijezde, ali prolazi vremena gazda. Ti danas ne možeš više biti gazda. Ti taman posto gazda i sad prolazi vremena gazda. Prolazi vremena gazda. Ne u gazda u smislu ja sam itekako uključen u svaki proces restorana, nego gazda koji nemaju skill set, niti konobarenja, a niti kuhanja. Mislim, to su gazde, shvaćaš. Gazde moraju biti vlasnici restorana koji su odradili možda nabavu i ostatak vremena sjedili u svom restoranu i cugali, njihovo vrijeme prolazi. Moramo imati, imaš ljude jednostavno koji moraju biti uključeni u sve procese. Približavamo se kraju. Možda jedno pitanje od nekih jela kad moraš izdvojiti, pišeš dosta o jelima. Kad bi ovak morao na prvo ispaliti, šta ti je najdrže što pripremaš? Onak, prva. Pa znaš šta, profiteroli, on je punjeni dimljenim vrhnjem sa kjurenom pastrmom, ja bih rekao da je to, iz tog razloga što je to bilo prvo jelo koje sam smislio. To je bio zapravo jedan proces, jako lijepo proces je smišljati jela, jer svi ljudi imaju ideje, samo ih malo ljudi realizira svoje ideje. I zato kada realiziraš svoju ideju, to je jedan od ljepših feelinga općenito. Svaki dan mi dolazi netko, imam ti neku ideju,
imam ja dovoljno svojih ideja, ne moraš mi davati ideje, zadrži svoje ideje za sebe. Meni ne trebaju ideje, imam ja dovoljno svojih ideja, ali je fora u tome da ih trebam realizirati. I zato je ta bila prva koja je bila realizirana i prva koja je bila smišljena i zbog tog jela je nastao koncept. Nije bilo prvo koncept pa jelo, nego je bilo prvo jelo. I onda kad sam došao do jela sam rekao kako bi bilo super imati ovakav koncept sa ovakvim nekakvim zalogajima koji imaju nekakvu hrvatsku tradicionalnu hrvatske tradicionalne okuse imaju. I od tog jela je zapravo nastao cijeli smjer tog našeg hrvatskog tapasa. Sada je trenutno situacija da se Sol preseli u veći prostor gdje je restoran prije bio, rekao si da ide u nekakvu promjenu, hoćeš li uspjeti to realizirati, kakvi su tu rokovi neki do kraja godine, možemo očekivati ili? Pa, znaš šta, ne treba si zadavati rokove. Kad god si čovjek zada rokove, napravi brdo grešaka. Treba se otvoriti kad si spreman. Da, naravno imati neki krajnji cilj, ali ne držati ga se ko pijan plota. Znaš kako većina restorana ti isprinta pozivnice i pošalje ljudima, onda tek počnu riljati. I onda kada dođe gosti... Dobro, kažu, znaš, ako si ne zadaš nekakav rok, onda ćeš uvijek proklizavati. Pa rok može biti, evo recimo, ajmo otvoriti do 1.11. Da li to može biti 1.10? Pa može, ako se sve poslože, ali ne 1.11. moram biti otvoren, jer će se svijet srušiti ako ne budem. Ne, neće se svijet. Kad ćemo otvoriti? Kad smo spremni. Kada imamo sa personalom za koji znaš da ga je teško naći, kada imamo apsolutno svaku stavku u restoranu riješenu i na svom mjestu, kada imamo inventar, koncept već imamo, kad testiramo sve namirnice i shvatimo točno što želimo na karti i kada formiramo nekakav ugođaj mjesta kakav želimo da bude od prvog dana, jer početak je možda i najvažniji u životu restorana i kontinuitet tog početka ako je dobro odrađen, onda ćemo otvoriti. I za kraj, danas gledamo jednog, ja bih rekao često puta, novoga Matu. Znači Mate je smršavio, Mate je stalno u teretani, Mate je riješio možda nekakve stvari koje su ga prije mučile. Šta je došlo, kako je došlo do tog preobražaja? Si u jednom trenutku rekao dosta ovako, moramo nešto promijeniti, smanjiti kile, krenuti se, zdravo živjeti, prestati piti. Tako je, ja sam za početak živio užasan nezdrav život. I ja nemam problema uopće to priznati. Velika većina naših ugostitelja ili ljudi iz ove struke, općenito ljudi u Hrvatskoj koji funkcioniraju pod ikakvim pritiskom, žive užasno nezdravo. Hrane se loše, snoguje, brzo, konzumiraju velike količine alkohola koji je društveno prihvatljiv, što na sastancima, što poslije posla i tako dalje. Tako da je to bio slučaj u ugostiteljstvu. I mene je taj vrtlog isto tako povukao. I taj me vrtlog vrtio dobrih 20 i koju godinu. I ja nemam problema uopće sa time da ja jesam previše konzumirao alkohol i živio užasno nezdrav život. Meni je samo jednostavno došlo, bili smo na nekakvoj momačkom druženju nekih 7 dana. I naš zajednički prijatelj je opalio jednu fotku mene i poslao mi na Instagram. Ne na Instagram, nego na WhatsApp. Ja sam pogledao tu fotku i na toj fotki sam bio onako debelo overweight i izgledao sam ukratko rečeno grozno. I rekao sam sam sebi da će ta momačka biti moja kulminacija zapravo tog ponašanja i to sam stvarno i napravio. I nakon toga sam zadnji dan popio ovako pivu, ugasio cigaretu, okrenuo sam se svima oko sebe, rekao sam da je ovo moj zadnji alkohol i moja zadnja cigareta, općenito bilo opijati, bilo kakve vrste, koji sam unio u sebe. I to je bilo prije više od godinu dana i od tada nisam pojeo ni griotu ni ništa. Ja sam jednostavno ugasio taj svoj dio osobnosti i posvetio se poslu. Maksimalno se angažirao oko toga da te slotove koje sam provodio spijajući kave ili družeći se sa ljudima na takav način ispunim sa nekim novim stvarima i tu je ušlo i trčanje i plivanje i teretana i nogomet. Da li je ta tranzicija, odluka je bila teška, sama tranzicija je bila užasno lagana. I ja sam danas puno sretniji čovjek sa puno boljim stavom prema životu i puno ljepšim razmišljanjima jer sam odmoran, naspavan i fizički razmjerno spreman. Radim na tome da budem i nešto više. I šta znam, ja se polako približavam 50-ima, mislim da bi mogla biti puno fizički bolje i psihički bolje nego što su to bile, na primjer, 30. Puno hvala, Mate. Evo, dragi gledatelji, vidjeli smo jednog novog Matu sa jednim novim početkom, drugačijega nego prije i moramo mu svi zajedno poželjeti puno uspjeha. Mislim da je bilo zabavno i zanimljivo. Ostanite s nama.
Stižemo i do naše stalne rubrike Mali velikani. Tehnologija po mjeri vašeg posla. A1 Business Solutions. Poliklinika Sinteza osnovana je 2008. godine. Krenulo je sa vizijom jednog tandema doktora i njihovom željom da pomognu klijentima analizirati njihov problem i pružiti im najbolje moguće rješenje. Poliklinika, znači možemo reći već punih 15 godina, brine o zdravlju naših klijenata i vrlo smo ponosni na to. Naši klijenti su sve osobe koje žele poboljšati kvalitetu svog života. Teško je izdvojiti određenu uslugu kao najinteresantniju, jer iz širokog spektra naših usluga, od korekcije nosa, očnih kapaka, faceliftinga, preko pregleda madeža uz najnoviju tehnologiju mapiranja cijelog tijela, pa sve do niza estetskih zahvata koji nisu invazivni. Imamo evo i novost Velvet Skin, radiofrekvencijski uređaj koji poboljšava kvalitetu i kože lica, ali ujedno i cijelog tijela. Bitno je napomenuti i da rješavamo probleme sa sluhom i na tom području ostvarujemo zaista vrhunske rezultate i ponosni smo na našeg profesora Mislava Đurića. Onda svakako napomenula bih i ginekologiju. Ginekološki tretmani su u sve većem porastu. Mi smo uveli novitet Intima Wave, fotelju za jačanje mišića zdjeličnog dna. Također smo uzeli i predstavili našim klijentima, imamo odlične povratne rezultate, uređaj Vagi Kombi koji rješava probleme genitalnog područja. Smatramo da smo možda drugačiji od drugih po tome što našim klijentima uz odličnu medicinsku skrb želimo pružiti vrhunsko iskustvo. Od prvog trenutka kada nas kontaktiraju pa sve do trenutka dok se odluče i dođu kod nas, prođu određeni tretman i do samog završetka trudimo se da im iskustvo kod nas bude zaista olakšano i što više ugodno. Za 5 godina Polikliniku Sintezu vidimo kao jednu od vodećih medicinskih ustanova u Republici Hrvatskoj. Naravno, u planu imamo biti najbolji u našim dosadašnjim granama i djelatnostima, a svakako planiramo i proširiti našu djelatnost, a ujedno se planiramo i proširiti na još gradova u Republici Hrvatskoj. Poduzetnički mindset za mene je onaj mindset koji stvara, poboljšava, konstantno traži neko bolje rješenje postojećeg stanja. U obzir uzima svoje greške, svakako slavi pobjede i uči iz svega toga. U poduzetničkom mindsetu moramo biti svjesni da teško možemo opstati sami, potrebna nam je podrška našeg tima i zajedno u koheziji onda se stvaraju nove i bolje odluke i eto, jedno bolje iskustvo. Svim malim velikanima poručili bismo da prate svoje snove, ne odustaju od njih, trude se, poboljšavaju, razmišljaju kako naprijed, kako bolje i eto, šaljemo pozitivnu energiju svim malim velikanima u Hrvatskoj i šire. U razgovoru s Matom Jankovićem čuli smo sve o njegovoj karijeri, ali i o stanju u hrvatskoj gastronomiji. Za kraj donosimo i njegovu najvažniju poruku. Pa stvari koje su bitne za uspjeh, ukoliko se želite baviti poslom koji se ja bavim, su svakako ogromna količina truda i rada. Za početak treba biti svjestan činjenice da uspjeh ne dolazi preko noći.
Isto tako, pitanje je da li će ikada i doći ako nisi potpuno posvećen i ako nisi spreman na odricanje. Odricanje je vrlo bitan faktor u ovom poslu. Odreći se svog slobodnog vremena, odreći se sati i sati života provedenih sa svojim prijateljima i u nekakvoj zabavi je jako velika žrtva. Bez te žrtve nema uspjeha. Dakle, prvo učiti u najtežim i najuspješnijim restoranima za vrlo male novce za početak. Pogotovo kada imate 18, 19, 20, 21, 22, do negdje 25. 26. godine. Ja mislim da čovjek treba samo raditi u najuspješnijim i najboljim restoranima. Što stažirati, što raditi za manje nadnice, što u Hrvatskoj, što globalno. Krenuti u Hrvatskoj u nekolicini Michelinovih restorana ili preporuka Michelinova, te onda se nakon toga sa tom referencom preseliti negdje van Hrvatske, isto tako skupiti znanje, da bi se možda eventualno, ukoliko naravno postoji želja, vratila u Hrvatsku i pokušala nekakav dobar koncept. To je broj 1. Broj 2, jako pametno surađivati i birati pomno mentore prema vlastitoj osobnosti. Nije svatko za svakog i ne treba za neuspjeh doživljavati činjenicu da sa nekim ne možete funkcionirati. Ja ne mogu funkcionirati sa 99% ljudi u životu, ali taj 1% mi može jako puno donijeti u životu. Ne trebate biti sa svakime dobri, niti svaki savjet primati i slušati. I najvažnija stvar po meni je znati kada odustati. Ako niste za taj posao, napravite pomak kad ste mladi. Što je osoba starija, to je sve više i više zaključena u nekakvu potrebu vlastite egzistencije i rada za novac i jako će se teško maknuti više od tog posla, pokrenuti se i nekakav novi početak sebi osigurati. Počinje se i lakše se počinje kad je čovjek mlad i isto tako lakše se mijenja kad je čovjek mlad. U 30-ima sa obitelji promijeniti struku bez nekakve financijske podrške koju trebaš imati jer svaki početak je isto tako i malo plaćen i opet se vratiti na nekakve niže primanja zato što si pokrenuo nekakav novi smjer u životu je jako teško. Znači, znajte kada treba odustati ako taj posao nije za vas. A za veliku većinu odgovorno tvrdim da jednostavno nije. Gledali ste Poduzetnički mindset. Pratite nas i dalje na našim društvenim mrežama kao i na portalu Poduzetnik Biz. Hvala na pozornosti i doviđenja.